de chingring chona liba Reverend Pastor Tridong, Reverend Zibi, Reverend Dr. Younger ex-pastor Twing Sang Town, Ara Asang Nanapa, Hibali Trola, Tikilarity, Utsirity, Azazi, Ashuko Amenye, Shite Lang, Katoi, Abadong Mama Panung Shalam, Hibangi mo Arangche, Kache Trorati Ningdang, Tangkidang Jabashiki Arangche Kadula, Akinyang Amapa, Alang Tarehigona, Abadong Bara, Amasa, Shakuyung Lang Rona Lirong, Naratamong Chisu Christaning La Kenyang Sene Kachoring, Hibashi Balongko Isa Apam Amwanong Tasonong Shalam, Atamong Te Chichore. Mapanya school Azaratina, Azingda Choi Kinung Shilam, class 3, co 6, Arekang Ade Bika Kamprojere. Jingring Jo ko Shipalung na Lerati, Irana Sunday School la Ni Cho Bible di Ate Kingno. 1, 2, 3. Johan Katu Ara Katu, Adike di Yulicho. Apam de anyanya ata, irina chingi hilaya pa lesson chanda nung bata, lesson katu anya ko tereke lile. Ko ina ate chanda nung bata, lesson katu, tirang ba na tricho hakamba. Hipa lesson ku irina ngicho bata, tirang ba na tricho di apam ta ata ningdang tu. Ko tirang ba na isa ngitar ta, apa konura micha pata ko apicha keba ata karali tricho. Hatsay ko isa akang sa api ning senong ningtang tu linong bay. Ko irna ate lamke yu kinong bata Johan Katu ara asang lile. Api ko sirapa na lapcho kalapcho, atricho la dusa api mazapa magala. Lesen anyo bata maray kingking anying choba. Hipa lesen ko irena ngi choba za no hai yu che ngi tara chacho ko zirang ba api nguchi amala nguchi no ningdang no har project cho. Ko te ki malam na limita masache cho zirang ba ngi ki chai maray kingking choro ngusa cho. Hatsa ataza cha zirang ba na ko desa alimi ki malam masangyang chanang azing chota ba cha cho. Ko irena hipa lesen la kinong ba tamke yucha lipo toko ara tere asang lile. Ina ikila ising salu yopere, hipahi limite I asing tapa matresa lino. Chia atiupa, hipa lesson ku ir na ngicho bata hi lile. Limi la jisu sero bata isaning dang chia atiupa lile. Outing rangyo amay ko achomang isate ngusono ningdang Jisu Krista limi la rocho ko chinge ir na kinong ba azingta chota lipo asang ara tero. Duno zirabana limi ra may chola sarana apicha yuziro masano talete akamunong apina aku amay zira chacho. Azingda cho kadu hida akire. Abadongba de niradina ara sinong lang apichana gichore. Ara lete mawanong ko ara tsuzarana aliza kenong.
Sarana abadongba yocho niro ara api shangra lile ko apina arade api azingda cho drink sore hibahi amasayu lile ayuchira bam sarangbana mawacha Malong michaya ba kachi authority ningdang tangkida nan janong ba shemasuna yare isa tangkida na yuna machangdai de adi isa reverend pastor isa kadang ziza na mate soko dangi Allah ziza nong ningdang kadoi liro kadoi limila na kuji cho adi kadoi dike na yaro ma kangla isa kadoi ngili ni liro haza ina ziza nong isa adamu na mate nong shulam be kya kyo na zada changdang yare isa sangdamradi zirang ba na kura mai cho na chenge da shila asaro go akang lira yoradana isa kyang kachi thora mawa chane baza ara makyaba anya dashi lile makyaba anya 22 ara makyaba anya lana adi diza dashila ashima kong go litho baba dila nguchira ara takulile go ara zahiri lile Reverend YMD Executive Secretary Yuspla Reverend T. Changkuchu, Home Evangelist Soundam Baptist Litro Tibubar, Reverend T. Kinga, Pastor Tsadang Baptist Litro, Reverend T. Lidongri, Pastor New Lomotra Baptist Litro, Reverend C. Tridong, Pastor Sangjan Baptist Litro Timabur, Reverend Wati, Associate Pastor Angangba Baptist Litro, Reverend Atase, Pastor Tangturi Baptist Litro, Reverend Sadong Pastor Sangdam Baptist Litro Timabur, Reverend Shongbila Women Pastor Lungkyam Down Baptist Litro. Adi ara akang libat dike balani ngi libat pamradi ara tharoda shilile ko ara zihiri lile Reverend C Liose, Reverend Sabong, Reverend T Zibise, Reverend Dr. T Younger, Reverend C Lima, Reverend S Alamla ara tharolino Limila nguchi adamung tamba kangde ara zirangba zingde kyashang na lira ara tangit lile asara Reverend Litase zadang asara Reverend Chojimong Alisobor asara Reverend Yangcho Trongar asara Reverend I Asang Zara Reverend asara Reverend Tali Damjan New Zara asara Reverend Singhocham Lirise Asara Reverend Gesedo Seyochong Village Ara Tangi Dashi Liminguchi Tamba Zerangbat Singde Bamna Lile Ina Hila Tankidana Unati Zalang Falilang Bamba Hida Changnana Makanong Dangi Kadoi Robam Naliro is Adamu Yube Majamba Arona Tankidana no Hazego Akudibala Isana Lamchinong Baza Ara isa sangtam litrodi isa annala nyazi zongti na linomba ningdang ara takudashi adi in service la yuchola ko adisa litrola tikena yali ine kina yochogona ara takuningdang zirang bara apisaba atsitsa lamlong chinchojana tankidana no ara na lang na chola ara na yucho lang na cho litro lang na chola amnala sana lirati artu kamasuno zirang bana ara zongti nyaze na lingba isana ara ningdang lamchina tankidana no anyola Tiki go kande ara kyashang na pamna lirati ara tharo ina yochego ara tharo lile ara hazada nguchibala kyashang na lingesla amnala khodisa akyashang malino haje gonong ara kyo puki ara na shabdi ba ara na tocho lang la isa sangdamra artung amwongonong sa ngeli na pamna lirati kyangsa tsarang bara achoma sinsap guzap chingchona dangkida na chano asangla asarati nindang lamchina dangkida na chano ara na tiki ba kande ara na khatang ako nguna limila khatang ako nguna tiki ba ara tsigo dangi ara na pecha ba tsiba Zuzarati, Shamchurati Kang, Amawa, Chinchona, Dankida, Chano, Amayola, Adisa, Madoza, Sanctamradi, Adi, Hazada Tsarangba, Tikibala, Artrong, Hitruisa, Hazada, Kachi Toradilla, Pumchi Amunkibala, Kadunonsa, Tsarangba, Sanctamradi, Tsarangba Yurakira, Batsa Biching, Amnala, Batsa Kadu, Tsunora Masachina, Mawachamba, Isana, Hiba Yunambayati Bichina, Dankidana, no, Hatsego Hiri Yunamayati Bichina, Dankidana, no Shulam, Isa, Hila, Makanyamasakan, Rona Liradi, Machang Shemasuna, in the Yoba, Unati Bichina, Kiti Musuna, Machana, Dankidana. Lady Rati Madoza Chomana Liba, Ira Calabra, Akang Sarang, Nakang Aning Seko, Adichamala Chere, Ira Nasing de Shimazina Liba, Akang Kadu Talinge, Hiba Beka Atsa,
Nani ira sang tamra ka kura mai chona ka chir authority chengi tizada shila hidoi samawa chare watsramba na kyang aning sego adi chambala chare Ina amaparo baza mangi chano tu malam thino sarang bayu ni chono ina ning chore machang pong sonyere ati ni chekang la je yo malang male nar yo malang lile anyway chengelang isa jona leba topic za na tingge ba za Pacha arato chocho. Pacha arato chocho. Exodus chapter 29, 5-9. Nechicho magibot taku ara mangalana taku la na cheke ko na isa de changda nyere. Exodus chapter 29 hazabazang talk about consecrations of priesthood believers. Masachi na apamra na api za tingege ariri kesona hechisona Jingring gena so is he so no nothing gekatula pasar choche choba katulile. Secret for the religious purpose ni na so is choche choba katulile. Asangula sanctified ko na yona lile. Masache cho ko na yona lile. Tuni dang masache cho. Anani dang shutza ning dang kumula ne tige na jing mazichi so is Masache na masache chichoba ning dang so is a holy life. Masana lisono ning dang so is sanctified chichoba katulile. Amayula wash kona yona lile. What is meant by wash? He by jing mazaba hazaba ning dang mak tang isala mani tsuto chichoba wash ordination ceremony yo be kya katula tsuto chichoba. Tuja azauba aham diche pichina maijuna truisa masache chichoba. Adisa clothes kona yona lile CLOTHES clothes. He by the symbolize the door kangla God uses to be a holy and a righteousness. He by yo shekeso ba hiza amasara chato truisa keso choba isa namure. Kristala mai generati. Isa malongti yo la zo isa atumpi zerang ba hechi sonong kapi lamchire zerang ba kanyang sonong kapi lamchire kapi isa yo la seking la full of discouragement jingbe so de apatung ba yang lang vanong ba za himala bere da nayo lamchong ba azaba za be kutsa sore ba sa toche ko anointed one Wash sajako, consecrate sajako, sanctify sajako, clothing sajako, arakang adela anointed sajako, hasaza tu ning dang, ko limi ko ana ning dang so is hichi sono natin ke katulile. Hatsi ko sara anala rakta na lero. Nate reverend, nate pastor ko yo cheno sa so is na yo fala. Lolala mahamalo yuchoba tamula alam ting bakatu nana aron kyo matsange sala aron tuture kyo aturisa nana na akang la turisa mai piching ye sala nana ko bayo dase nayo michima chama tung yola na turisa achau ba chang bare kyang chona akang cho tike de sarang bana sa na tike chonga na chutu na kuki apam ma wachano ma Sangtamrati abam amasa shikuboki nitsara kato ya zo isa worship sana lero. Roba tuza atung te bama tangi sala nana kata ngi chocho haza atung te ko na yona lele. Preacher tung na zo isa yore. Preaching is not important but how you preach ko na yona lele. Nana roba tuza ma tangi sala nana kata ko na ngi chen Kona puche zicho hazate atung te lile. Nana jingring jaba hazaba tu ma ta nana kada kona tikira mairo. Nana maiba hazaba tu ma ta nana kaida shala yuje choro.
akang abam khadu khadu zo is masachen le kang la zarang bara kanya no isana Peter yang Himalaya thing no Peter na tha cho 1 Peter chapter 2 verse 5 hila thing no akudiba Peter anye manga hatala yona lele akang liba long kyo rong ko ana amapaku chaba la cha pichi song hatala Jesu Christa ku zarang ba te akechoba akang mapanong amasa paper roi tike amasa paper roi tike anyu ba pit aku diba Peter anya ko aratakula yore tanara achoche cho yucho yang chaba paper ti amasa yang li zarang ba abu ni zara abi anye mayanong hechi so cho anye mayang uchi so cho nguchi so nong choche cho sana nara ama lana abu anye mayanong atsingse yang zicho iba azingda cho hiza isa kyang reflect sa so yare azingda cho babati la cho isa choda ba yo ko tsingi ba yo ko kide ne ni chi so ba yo a tung yu zere ti kyang zo isa azingda cho babati ne choda re kristala amai generati nana hibayo chapter ko hibayo azingda chola na zo isa troche bala nayo contribution sa tu sano ko nayo angi che cho tuliro what lesson that we learn from the Exodus? Why do we listen? Why do we learn from Exodus? Exodus hibayo chapter lana ni che cho yo shiti makibat taku ara mga lana ki chovate tikira masana zo troche cho tikira kyang mai cho tikira kyang langchi sok cho mapi sok cho tap cho aro ho tham sok cho ni dang ka tang chi chan yon da le le hiri tikir ti mai na ti utility a tung matho ba ziri so ba atung chanong ko le ta bible khu na akhenye cho kha tu le tikir ti na mai ti na ku chi ala ching cho sore ko na ala ku chapa le sore ala na akam ke sore chengela reverend arenge tare thare manga asara zena aramakipa anya dashi lipai nana aramai khangla atu makhola zirati na choisa aracha macha azakyo na atung suche no marato aracho ya ba hila chike ko na example amala kyo na choisa arasa achau ba ahang che yu chorati charo no marato haji ko nayo anyi che khala le ro atano ke hibayo shiku pokila choisa arana risk kiramato sanyarati na choisa yu masama choramado masama thalare ko ichenya langchung yu de userati ne imache tin arabam natse lamlo masi jo na itin ning zo hapta yung paria yung thobena lamting na zu yung azam zu che ko na sermon prepare sanal masho chere siyure digirati chame nuwa khadano ko na mache tin ba hachapa ma tanyisala aya itigirati shigi trainer balam ne kena irati sona iranyana irukushamna lile arati ke chokuna irukukila sangna makho marong male he arana litsa chokuna ira sangdamrati yuchoti acha so re he isa lasela le de arakyang ko breitsana joisa lasela hi acha positive thought hi bai zaki chokang isa ni ta de amawa kadulile risk keramado ina tin yu de ashibalong sa marobe kan la ikadano irati kiram malang mato chare hi kadano ko na te trasere thithire irati kira yu chwe me kan la ni khadu makanya be de za I atano mara yumi yuje yo yumi hatro isa macho kan re ko yuje yumi mathap kan re ko ta ti kira ti sarana hibayo acha ning dang zo isa risk kyona ti ke bayo game khadu ro isa lile hiba preaching majority li chaba hi za ina yod yore maina he are kyang support chana are kyang correct chajana ta amachalang ta mache thila hiba mache thingba hi za two type of observation lile khadu
negativity lang na is observation katu api improve saro cho pa yo macheting ba yo lang li le haji ko nana acha focus sati ta amacha ba cha tang khe tong la be chana acha kan na ni tang kha tang amawanong katu chano na Israel ra de is mosana na tabernacle katu is shiku katu kalab ko hacha ba cha secret chano nana hacha la nya no aron ra sutura zina hacha is masache je bakandi ara hatala zerang bara anyin cho cho yo masame ko na zoro arena yo cho ni na mucho worship hatala abodong ba zerang bana ara kyang kuchinge zuyong ba chanye mi sepong chanye o tutu chanye sala digirati kyang zoro is azau ba dong ba so cho ba da shuza la bilang cha chon kai ma zarong isana hajaba tu cha chanong makabre Tikiru kyang tu mak ta nakuram bate sa nana kay atau liro atapa base hatapa sa nana nambayang de changda hatakang zarang ban bawa chano amatau ba zarang ba na atar choche jeba amatau ba sa nana choche na parakyang chate kechorana aya hipahila azak na rekapi ko zarama ma tu nana chako tangi sala zarama kechokang hatala zarang ba lungri sore hatsiko isa bomna Exodus chapter la 29:5 la yo chokatikyo aron ra chochena matchena ba cha arato chochena jois arati ki sochokyo tikirati arathare manghaicha arana masate sandamati tikena jois luthola heshi vanong arakyang mayina we learn from Exodus chapter la yo bata something that will be obviously necessary Aaron and his son to be served in the role of a priesthood believers to worship of God, sacrifice before God, represent sinful people of God. Arne hipahi, mangirati ni dang towards exemplary atang song na towards arafa masache chok payo katulile. What was the sacrifice? Exodus chapter 29. Achangka sana. Makibata kulahi, do you sacrifice hajacho? Do mapuchacho. Ara akang hizu do mapuchacho. Hatala arana. Aaron and his son blazed their hands to lead the people. Ni sara surati aturisa lead sanoni ta surisa arakyang akang apam mas ti sala cha ara akang hi apam risk jona inam masanong ko na jingki atru tangri ya cha yong na gutri ya cha yong na surisa anya makut son arana surisa majority city apam na surisa arakyang mo piso chu isa nang goran kristala mai generity isa apam changyalang isa na bekya asing kyo na surisa hi bayo yu che hi yung di jing che ko ha che ko na isa yo la sila le te achamu chenong ba ko na security mai nong ba na security kyang jingring chenong ba security sara le ro achana ra ta nong masache na li na kyang masache che ba chana nana masa langla masa ma pi chenong shutala ma pi chenong nana anala ra ta na majority hakambala chus no la ma cha cha khatu ki kangla isa sandam la tu ma he ta yu cho apati nali cho ku na zo isa amali shi tung la nguno na he ko na ridi Unadi Charadana Zoris, Userity, Tamonte, Beka Ashin, Changdako, Ayucherity, Apatum Bazarang, Banamawacha.